A mi danas živimo, odnosno vi živite, ko zna koju tehnološku revoluciju. Ja vjerujem da bismo se sporili do kraja dana ili to 7., 8., 9. Čak ja se sjećam da je onaj WiMAX tehnologija u IT-u preskočena, bukvalno. Očekivalo se da će zaživi preskočena jer su je stigle nove tehnologije. Tako da morate biti spremni da vašu hrabrost, odnosno ideju, podgrijete vašom hrabrošću, a da onda uđete u ono što se zove biznis, dolazak na neku adresu države, u ovom slučaju investiciono-razvojni fond, gdje ćete reći ja imam ideju, ali nemam ništa drugo da podržim tu ideju. Država, odnosno IRF, a sutra Razvojna banka, jer mi ćemo lagano ove godine da se taj period tranzicije, što reče profesor, jedna riječ koja ima smisla ako kratko traje. Ako traje 30 godina, onda govorimo o stanju, ne o tranziciji. Tako da vjerujem do kraja godine da ćemo imati zakon o razvojnoj banci i ono što je vrlo bitno naglasiti da Razvojna banka nema profit za cilj. Imamo iskustvo iz regiona, profit nije cilj. Šta je cilj? Cilj je razvoj. Možda negdje u imenu investiciono-razvojni fond postoji jedan sudar, da tako kažem sudar, konflikt imena. Ako je razvojna, onda je razvojna. Ako je investiciona, onda je cilj profit. Mislim da je suština te institucije treba da bude razvoj i Razvojna banka i u vladi su to prepoznali i na pripremnim sastancima koje smo imali mi ćemo da guramo bukvalno taj pravac. Zašto? Zato što je naša ekonomija ima ogromne šanse. Crnogorski potencijali su jako neiskorišćeni. Razmišljajte sad svako od vas gdje bi mogao svoje potencijale znanja, ideja da usmjeri prvenstveno poljoprivreda, ali nemojte da gledate poljoprivredu kao što je nekad klasifikacija poljoprivrede bilo skup seljačkih gazdinstava, kojih ima u Crnoj Gori oko 60-70 hiljada. Nego gledajte kao kompilaciju naprednih tehnologija, od fizike, hemije, tehnologije, da ne nabrajam. Dakle, to je jedan skup jakih znanja koja moraju da dovedu Crnu Goru do situacije da supstituišemo uvoz. Da proizvedemo nešto što je sirovina, u ovom slučaju, ajde da se koncentrišemo da je to jabuka, ali da ne bude jabuka finalni proizvod, da to bude neki prerađeni oblik jabuke. Dakle, vi tražite te ideje i dođete na adresu investiciono-razvojnog fonda. Mi moramo dobro sagledati vašu ideju i kao što reče profesor, neće svaka ideja da doživi uspjeh, ali ne bi bilo odgovorno da mi koji upravljamo fondom podržimo ideju koja će sutra da propadne. Zašto? Zato što je to gubitak, bankarski, knjigovodstveno je to gubitak i taj gubitak pokrivate opet vi, poreski obveznici, jer ovo je sutra državna banka i ono što moramo da izbjegnemo u funkcionisanju državne banke je konkurencija sa bankarskim sektorom, komercijalnim, da ga tako nazovem. To ne smije da bude konkurencija u klasičnom smislu te riječi, mada je teško razdvojiti tu liniju. Hoćemo li biti konkurentni sutra ili ne? Evo kako izgleda to u praksi. Hoćete kredit od 50.000 da počnete neki biznis. Ako je kamatna stopa 5%, 7%, ajde idemo od veće, 7%, vaša će rata biti nešto oko 950 eura na 5 godina. Ako je rata, ako smanjite rok sa 7 godina, ako povećate rok sa 5, izvinjavam se, ovako je, sa 5% kamate i 5 godina roka, kamata će vam biti 900 i nešto eura. Sa 5% kamate i 7 godina roka, kamata će biti 600 i nešto eura. Dakle, za 50% je veća ova kamata. Poruka je da nije visina kamatne stope ono što guši vaš biznis. Ono što guši početni biznis jeste rok, ročnost i mogućnost davanja grace perioda. Upravo tu fond gubi tu svoju profitnu funkciju jer nabavlja jeftino sredstva, koliko je moguće jeftino nabaviti sredstva na tržištu i onda ih plasirati vama uz što duži grace period kako bi te ideje mogle bez opterećenja da zažive i da posle dovedu do rasta broja zaposlenih. S aspekta države, s aspekta premijera, vlade, kogod je premijer, treba da bude puna zaposlenost jedan od glavnih ciljeva. Kad imate domaćine koji ima 10 sinova, neće on biti srećan ako su 3 sina ekstremno bogata, 2 onako srednje, a 5 je siromašnih.
taj otac neće biti srećan. Treba uprosječiti to da sve to bude u jednom nivou, da svi oni imaju socijalnu snošljivost i upravo ovdje razvojni fond može da odigra ulogu da oni koji ne mogu da imaju adekvatan pristup financijskim sredstvima. 2017. godine radili smo, Boban Mikavica to zna, jednu instituciju, jednu studiju 5 ubica biznisa. Jedan od ubica biznisa je bio i otežan pristup financijskim sredstvima. 85% malih i srednjih preduzeća prema tadašnjim istraživanjima imalo otežan pristup financijskim sredstvima. U svijetu to je znatno manje. Znatno manje. Da ne uzimam prosjek, ali to je znatno manje. Banke, mi moramo u IRF-u da definišemo šta je to zbog čega banke ne finansiraju i odbijaju neke projekte. Koji su to razlozi? Objektivno vidimo da su banke stabilne, vidimo da su solventne, vidimo čak i da su likvidne, ali ima jedna bolest po meni, oni su prelikvidne, a to znači figurativno, ako je novac krv u organizmu, profesor Kosta Vasiljević, ako neko pamti tog profesora, ima odlične i lijepe analogije između medicine i ekonomije. Dakle, novac je krv. Ako krv prostruji do svakog kapilara, organizam će biti zdrav. Ali ako se novac drži negdje, to jest krv, ako ne cirkuliše kroz organizam, onda se pojavljuju znaci atrofije, bolesti i tako dalje. Ako imate jednu bolnicu u kojoj imate puno krvi na transfuziologiji, a nemate recimo na odjeljenjima hirurgije, ortopedije i tako dalje, ginekologije gdje je potrebna, pitanje je da li bolnica može da funkcioniše. A slika će da bude dobra, imamo novca. U takvoj se situaciji nalazi danas naš bankarski sektor, dobro kapitalizovan, solventan, ali nedovoljno okrenut privrednim interesima, odnosno interesima države. Oni gledaju zašto bi banke imale interes države kao primarni cilj. One imaju profit za cilj, a razvojna banka nema profit za cilj. To je ta razlika. I sutra kad bude razvojna banka na tržištu, kad bude radila, sigurno da će doći do određenih uticaja na konkurentnost. Iako to ne bi trebalo da bi, čak i Svjetska banka stavlja takve standarde da ne bi trebalo da bude konkurencija komercijalnom bankarstvu, jer vi biste na kraju krajeva subvencionisanjem kamatnih stopa mogli značajno da uzdrmate tržište. Nije to cilj razvojnog fonda. Cilj je upravo da vi mladi koji imate sjajne ideje, nemate dovoljno kapitala, nemate dovoljno kolaterala na kraju krajeva da podržite tu vašu ideju i sa tim ciljem se i osniva kreditno-garantni fond kako bi se ta zamka, jer banke previše traže kolaterala, mi pokušavamo da to svedemo u neke okvire, kao što sam rekao, zbog odgovornosti menadžmenta. Sutra, ako kredit bude u NPL-u, gotovo, odgovornost će biti na menadžmentu. Zato ja razumijem taj strah i tu kritiku javnosti, ali morate da shvatite da je i upravljanje državnim novcem jako odgovorna kategorija i da zahtijeva veliki oprez i da razumijete nekad i oštru poziciju u ovom slučaju IRF-a. Čuo sam takvih pritužbi, ali nekom provjerom vidio sam da to nije pojava koja može da bude smatrana pojavom, već samo incident. To su samo neki incidentni slučajevi. Crnogorska ekonomija, ja bih se ovim, sad što ću reći, zaokružio, crnogorska ekonomija ima jedan izrazit problem, a to je visok spoljno-trgovinski deficit, koji može biti peglan samo direktnim stranim investicijama. Iako one, zato što mi nemamo svoju valutu, mi nemamo primarnu emisiju, mi novac moramo da nabavljamo iz realnih izvora. Evo razmislite vi sad svi u svojoj glavi, koji su to realni izvori kojima mi možemo da povećamo novčanu masu? To je izvoz proizvoda i usluga. Kažem izvoz. Jer ako prodajemo, gospodin Kujović, ja između sebe, mi ne povećamo novčanu masu. Ali ako prodamo nekom strancu neku uslugu, povećamo novčanu masu. Dakle, izvoz proizvoda i usluga. Direktne strane investicije koje dođu, podižu novčanu masu, doznake, donacije i toga imamo takozvane doznake van sistema, imamo doznake u sistemu, svi imamo neke rođake koji pošalju tatama, majkama, babama po nekih 1000, 2000, 5 godišnje ili mjesečno, kako ko može, dakle i to ulazi u sistem. Imate donacije koje dobijamo, imate sivu ekonomiju. Siva ekonomija nije kvantifikovana, ali vlada čini ogromne napore i vidim da se daju efekti, da se prihodi evo sad je PDV, vidite, za februar veći nego po planu, što znači da se
vraća u sistem sve više novca i to jeste jedan cilj. Kad se podigne taj nivo novca, onda naravno imamo više krvi u organizmu i boljom cirkulacijom tog novca gdje Razvojna banka ima svoje mjesto, mi možemo da utječemo na zdravlje ekonomije. Dakle, Razvojna banka će biti partner svim dobrim idejama, bit će podržavalac svih dobrih ideja, tražit će jeftine izvore. U sadejstvu sa Vladom moramo djelovati tako da privučemo i tehničku pomoć međunarodnih financijskih institucija, da ne nabrajam imena, znate svi koje su to, i da na kraju vi budete zadovoljni kao korisnici. Razmislite koja je preduzetnička baza Crne Gore i s ovim završavam. 450.000 punoljetnih građana, otprilike priča. 225.000 su žene, 225.000 su muškarci. David je rekao da treba i žene uključivati u biznis. To malo teže ide zato što žene imaju neke svoje kočnice, ali sve više ih se uključuje. Dakle, 225.000 muškaraca i možda pola žena je spremno negdje teoretski da uđe. A vidjeli smo da je taj broj 3 do 4%, evo neka bude. Dakle, najveće bogatstvo jedne države su preduzetnici. Oni kreiraju nova radna mjesta i mi moramo da ih nađemo. Zbog toga postoji Razvojna banka da bi pronašla te preduzetnike i da bi ih podržala, jer oni će sutra da otvaraju radna mjesta.